ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ubah mau koridor renja ublami syakmat kumukertong shimet nama pelang konstituensi ulah tap kerteng hak kondai truk lalingkot arajar pausan bani khun nek election MDC syakaying dorbar thawan jong ka khasi hills autonomous district council kebansalong hak puwai truk urampang arajar pausan habakren chikelar patai kubor ubah renja ulong bagi patba ka mau pelang dingye konstituensi kila aila di sitting MDC berminta ubah lam perang bela lasau samai kenti minta kerade ka kenti bikin perkhat thamai benjit no the way ubah thamai I, Sri Mokodo Ranja, having been elected as candidate to fill a seat in the 21 Moplang Dingyai District Council constituency or District Council, to swear in the name of the God, solemnly affirm that he will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and will uphold the sovereignty and integrity of India. Kami sekhmat beta penjara election bahdin bang lepet ngapai din ya ki senong ki tau ya ki pai bat no senong ke badon hapok ka konstituensi ke jonga kamu pelang dingai konstituensi kalau bagi dang don kam sibun ke jingrap ka jing betul nanti lam ban sei tau no yalam baula ban betul nanti ya ki har dai baka song san har dai ban pendek pensa ikerti ke dustur bad har dai ban kenti ya kayo ka kot ka kila jing penroi hak konstituensi ke jonga pakimat ke bakongsan ke habang ami mentah sekali ke election kalau nak mentah ban pendek pensa ya keriti dustur memberim nata susu nak mentah ban warak ke suk ke song sengan hak senong kita baru khamtam na mentah uput usam badai jong ke jela ke jongi makumba kalau hadukan mentah ni pej ekstegi sinong gi badan hapok ki bordar jong ka mehlia bat asam kempat biang uput sam ba biang kumta dadang apoi suka thong jong ka jingjob ngan wara na ban penbet penbiang ba uput usam ulong batikna hak pedeng ka asam mikhalia khanang ba kadwan ra ka jing songsuk song sengan khamtam ki bari wasong po ki khapot shooting MDC jongi ilayo sautem kamu pelang dengan konstituensi kalau ka basbun hidup kata-kata hagaba kalau penjob yang sitting hadut sautem dia mentah ki pajba ki kuat no mentah ya ke jingkela bat ki kuat bakin ban thau thamai ban wan ra ya ke jing thau thamai hak bede ban penkela ban sandur ya ke emlang salang hisong ki thau bat hoj ngem kamlo ka bakin sting yang sitting nama don lupa ki brio lejong bat habang mi mentah kum independent candidate bat ki babun hi mentah ki kuat ya kata ke jingkela hak konstituensi brokaway ban ngapan ke jing Kristian lagi pai ba menta bala daki ailat lem yang ngam pasal menta kumbang ilai i ba MDC jongi sautem ila job ila saila ke bor ke but ke sap ke jongi ban syakri te kumta ki pai ba ki ai kublai ya ke jing tistom ke jongi ban menta ladangang poi sakto jong ke jing job ru ngan pen ilem ke sap ke jonga kabanga don menta nak menta ban syakri pai ba ban kentiu ke emlang kesalang